Kako biste dodali aktivnost Big Blue Button na svoj e-kolegi, kliknite gore desno na gumb Uređivanje. Kada omogućite uređivanje, ikona će iz sive boje prijeći u ljubičastu. Potom u sekciji ili temi u kojoj želite dodati aktivnost Big Blue Button, kliknite na poveznicu Dodajte aktivnost ili resurs. Ako ne uočite odmah aktivnost koju želite dodati, kliknite na karticu aktivnosti, tu su prikazane samo aktivnosti, a ne i aktivnosti i resursi, i odaberite onu koja se zove Big Blue Button. Postavka vrsta instance treba ostati s ovom vrijednošću koja je sada zadana, soba, odnosno aktivnost sa snimkama. Naziv virtualne učionice je naziv vašeg predavanja. Ja ću staviti predavanje 1. Potom ću kliknuti na Prikaži više. U opis predavanja ću recimo staviti da je to predavanje koje je održano 10.3.2023. U postavkama sobe, odnosno aktivnosti, mogu zadati pozdravnu poruku, pa ću kliknuti i uneti nešto što bi bila uputa studentima. Molim, ugasite mikrofone po ulasku u virtualnu učionicu, uključite ih ako imate pitanja ili komentare. Hvala. Postavke čekanja moderatora i sesija može biti snimana, nećemo mijenjati. U sekciji postavke zaključavanja možemo onemogućiti ili zaključati neke od mogućnosti koje će onda biti nedostupne studentima, odnosno sudionicima sastanka koji nisu moderatori, nastavnici su moderatori, dok to nastavnik ponovo ne uključi. Znači to su kamere, mikrofoni, korištenje privatnog četa, javnog četa itd. U sekciji sadržaj prezentacije možemo dodati datoteku vaše prezentacije unaprijed, tako da se automatski učita kada se pokrene ta Big Blue Button sesija. To sada nećemo napraviti. Ništa drugo nećemo mijenjati, ići ćemo na dno, kliknut ćemo na Pohrani i prikaži. I to je to.